Lagyuningig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Paniga po, aldo. O Diyos, pibata mo, ing maragul akasakitan, bang maging mayanya ing krus ning ketawan, at ikami, mirinang keng masampat akabyayan. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa po, ing panalangin mit akliskera. Ding marawak ame marusa keka, pinakura ka king krus, antimong kriminal. Kinawa kang danom at ding tampalasan, dininanda kang aslam asemotanan abdu. Itinamang kalibakandat pamamalkara keka, yaing minye kaligtasan kekami. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa po, impanalangin mit akliskera. King Kalbaryo, tikyana ka ning alagad mo, kaya beya ingindong Birhen Maria. Tinangis la kabang ikami, angyang kapatak mo mangluwa, ala keng tatangisan, keka pauli daring kasalanan mi. King kapamilatanan ning Birhen Maria, adwan mi ing patawat mo't pakalulu. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa po, ing panalangin mit akliskera. Mete ka kay ba't daring amano mong, igpa karinggamat mo, ipanibala ke ing kanakong espiritu. Megabakya ing tabing ning templo, meralundumya ing yato, miyatdanan lang takot ding me marusa keka. Dapat king kamatayan mo Gino, dininan mo keng bayong biye, at sikanan bang makatuki kaming mong katapatan keka, at mirinang kaming dake, king pamanalakad mong pasibayo, iba't karing mete. O Ginong menat buske kami, pepayla sa ulimi, pakiramdaman mo sa po, ing panalangin mit akliskera. Dapat kapag ulira ding kasalanan adepatan ko. Pakalulo, Gino, pakalulo. Ulining kasalanan ding pengari ko, kapatad at kakaluguran. Pakalulo, Gino, pakalulo. Ulining kasalanan ning mabilog, ayato. Pakalulo, Gino, pakalulo. Ulining ketasan loob at kesyasan ding puso mi. Pakalulo, Gino, pakalulo. Ulining kamwa at pali buntok. Pakalulo, Gino, pakalulo. Ulining kapalmuran.
Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamangiling at ke alanggalang kareng Aldo Domingo at Piesta. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kapanakawan ampong dapat matulid. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kanawangan at iskandalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uliring makapangilabot a kasalanan, alalabag king katuliran king bie, ring kontraseptiba at ing abortion. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining abuso at kapanyiran agagawan ding tao, kinyato at king kalikasan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli daring kapatad ning mga salanta kareng kalamidad. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanggamit at pamanulak kareng marawak abisyo, lalo na king droga. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamandakurak king dangalan daring tao, kapamilatan ning prostitution at pamanabuso kareng anak. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanabuso at kay alang masabal kareng kapatad ning katutubong Pilipino. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining gera at terorismo, kilub at tuwal ning bansami. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanyapat kasalanan at pamakundangan king parang tao. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanyalangsang king Santa Iglesia. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanupad king pamag-ayuno at abstinensya. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining dewakan amanyira king bieda ring talasawa. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining ke alang masabal ding pengari. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamaminto ring anak. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining pamanyalangsan king Santo Papa. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kalabastanganan ang mararapat laban kareng obispo, pari, liryoso at madre at makadawon king Diyos. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining kapalmuran ang mararapat laban kareng kekang larawan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining ke alanggalang kareng pisamban. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli daring abuso at marok a pamanggamit kareng sakramento. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ulining dewakan ding kasulatan amalmura king Diyos. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring kapatad ning Kristiyano kareng aliwang sekta at kasalpantayanan akinawani king indong Santa Iglesia Katolika. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring Kristiyano urong sulong alub. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring makasalanan amisasakwil king Gracia. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring pakakalulong magingalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli daring sablang magkasakit akaladwa king purgatorio. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring sablang daralan kasakitan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Esa mi kawang kako kapilalman ing aslak ng divinong matamo. Itanay kalami king pasbul ning tabernakulo ing salawayan kong puso. Ninumopin nga ng kukutang San Pablo, ing ating upayang ikawani na kami king kekang lugod, O Kristo. Ing kaligaligan, ing kasakitan, ing pangalupig, ing danop, ing kalubasan, ing panganib o ing kamatayan. Daptan mo sa po ing panamdamana, ing makaluko ng api ning malasinta, at king pamangilala na king kaila ng pasalamat, ang puwang king kapanyalan sang adaraptana. Malasoya sa aking sindak, tumangi siya sa sumisi, at magapilit magbayo, at miyak king Santa king sintamo, yanasa. Mumunang Aldo, pamigunam king pamanalangin ng Jesus king mula ng Getsemani. Pamasa king ebanghelyo agpangkang San Lucas. Inyang karisda ka rin nga nakarela, manalangin kayo, ban kayo masawal king tukso, dinayang bagya karela at indayang kabasibas abato at karin si Claudia at menalangin. Igpa nga na, nung buryan mo, idayo mo sa kanako ingkali sa iti,
Makanyan man, aliwaing kaburyan ko, nunay ing kaburyan mo, yaing matupad. Bakit siya kaya kanita ing metong anghel, o dinatang iba't banwa, banang pasiknangan alug. King sindak, ama mo put kayo, lalo yung minalangin amasapsap, ing pawas na ang tindayang maragul apatak, tinulo king gabon. Tinalakad siya kay ba't ng minalangin, belikdan o ring kayang alagad, at di sana lang mga patutod king matinding lumbero. Bakit matutod kayo nga nakarelo? Ibawong kayo at manalangin, ban kayo matuk masawul kintukso. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Makanano kang manalangin, at nanuing pangadi mo. Bakit ka manalangin? Kutnan tala ring sarili tamo, kabang pigugunaman tayo ing pamanalangin ning Ginoong Jesus king mula ning Getsemani. Siklod kayo po. Panalangin kay ba't ning pamigunam. Sa sambanda ka, o banal adayan tinulo kabang manalangin niya, ing mayubong Jesus, kanitang binging midawon niya, ang timong karapat dapat ayin sakripisyo, parking kaligtasan ning yato. Uli na ning pait at dusang delanan mo, o mamong kordero ning Diyos, tagkilan mo ko puso at kaladua, bandi ng kumpansin ning ulagan ning pamanalangin, kimbalang penandit ning kapagsubukan. Itiya imbukot kong pagdulapan, o Ginoo, king ibuklat ke ing puso ko keka, king ibuklat ke iti kapamilatanan ning pamanalangin kut pamagbante lele mo. Ikpani at yung kabano, misamba nilagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, kaya sulip antibanwo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiya mo kaya kami, King Aldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anti ing pamamatawad mi ka ring mi kasala kaya kami. Mga emo kaya ipaisaw kintukso. Nunigapos mo kami, King Marok. Amen. Bapo Maria, mitno ka king grasya, ing Ginoo at yukeka, nuwan ka rin sa blambabay at nuwan niya pa naman, imbungan ning atyan mo i Jesus. Santa Mariang Indo ning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ikpa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. Panalangin ning mumunang Aldo. Apong mama kalulo, ika imbanal at tinubon ning igpa, inganak ning Diyos o mabiye. Manalangin kami king mitmong kapagmulalan, kabang pikugraman ni ingkirang kapamintuan, king banal akaburyan ning igpa. Manalangin kat menangis king mula ning Getsemani, kanitang beng mitmong bait at lungkot. Iking lelangan mo, gaganakan ni ingkirang pamanalangin. Antimi mong akakit nung makanano kang mipawas daya, nung makanano mong inusig di San Pedro, Santiago at San Juan, manalangin balang manabo kintukso. Sasabihin mula naman ngini kaya kami reting amano, ituro mo kaming manalangin at maglami kaya mo, lakas na kaniting trido sakro, at migit king sabla, turuanan mo kaming maminto, king kabulyaning igpa. Adwan mingini kera o Jesus, ing itubod me ing banala espiritu, anti mo ing pengako mo karing alagad mo. Iting espiritu ning lugod, ya ing kera ning talasawop, ya ing talaturumi, nung makanano kaming magkapilit alumaban kintukso. Nung makananong manalangin at magbante arapan mo, at lalo na nung makananong maminto, king kaburyaning igpa. Ginoo ituruyo kaming manalangin, nung makanano yung tirong manalangin din kekang alagad. Amen. Panalangin kang apong mama kalulo. Lalapit ko keka o apong mama kalulo, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan na arapan ko,
Kambering bage liligalig kim puso at kaisipan ko. Kambering pamangailangan ring taong kaluguran ko. Kambering pamikasalat kainan ko. Kambening mabuli akong kasalpantayanan. Kambening matbot kong kapanaligan. Kambening dimot kong lugod. Lalapit ko keka nung makananong lepita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Bangkalupa na atag kilke, ang giyang inglaylayan namo, ning imalan mo at kumayap ko. Lalapit ko keka nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong, bang tagkilan mo ko't pakayapan. Bang linisan mo ko kaladwat katawan, bang dinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman keka, ding pakamalan ko king biye. Kalupa daring taong memitbit ketang paralitiko at mebos-bos king bubungan. Bang ikuldas de at ilapit keka, itang kakaluguran dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit keka, ding kaluguran ko king biye, bang ilaman, dandaman doring amano mong makapasno, at bang ing upaya ning kala mo, munye bayong sikanan, karentud dang mangalgal, at may bugdang masiralud, bang enalamitakid pasibayo, o malili kim panlakad da. Lalapit ko keka o apong mamakalulo, nung makanano na kang lepitan, nitang babaeng kanineya, amig makalunos alang-alang king masakit a anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal kareng alang akarapat. Kalupa na, lalapit kong anting asong manenaya king pamangan, amababalag iba't king lamesa ning keyang amo. Lalapit ko keka, kalupa na nitang babaeng mikasala, a umeda ng basibasan, detan taong mapanusga, uling balo kung mapaglunos ka, at ikamong bukod ing makapangak mo, king sablang kakulangan ko. Ika mong bukod, ing makapanakap, king kamarinayan ko. Ika mong bukod, ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalokmuk ko. Lalapit ko keka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakeya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat ning mangan, at ni pasyag pasibayo king lugod na. Sumangid ning gewa ng pamaglingad keka, lalapit ko keka, antimoret ang alagad king imawas, bang kalupada, akayabeda ka, king panlakad ko. At alastas ko ing sablang mga palyari king biye ko, at bang kapamilatan, ding banal mong amano, impuso kong dirimla, at daralumdum, mikapaliya, at miyaslagan sala, at bang akilala da ka, potang kasulu da ka, at mirinang kung sikanan lub, marapas si bayo, karang bagi tatakasan ko. Susuko ko keka o apong mamakalulo, ing sablang kanako, uling ika mong bukod, ing ginuko at Diyos ning biyeko, ikang mabibiye at mag-ari kambening igpao, manggaman king alananga. Amen. Paganaka, ing larawan ng apong mamakalulo, yapin ing larawan ng Jesus ang makaburol, in Santo Inchero. Ing makaburol ay Jesus, manatiling mete, lunes sinubiyang mebye. Ing panalangin tamo, sana mapupos, king pangamate ng Jesus, nune miras king pamanalakad ng pasibayo, iba't karing mete. Ing pangasubli ng mebye. Ing lungkot nin tao, miraras king pamagmadun, nune kalupa ng Mariang Induna at Maria Magdalena at ding apostol. Mapupos kintula uling pamanyabling mebye.
Imbiyenin tao, mapupos king kamatayan, nune painturo yaking ligaya banwa, makirake, king pangasubling may biyening ginuta mo. Nga nang sinabi ning anghel, bakit pa nito na niya busal daring mete ing mabye, alayo keti, sinubli na ing mebye. Tinglag ihuninig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. ning Triduum Missa
para king kalabing meto nga banwang anibersaryo ning canonical establishment o pangatatag ning apong Mama Kalulu Shrine. Iyabi tala po king kiyakatang panalangin ding makatuking kapagnasan. Para king kapasalamatan dari, Manalili, Palacio Family, Faith and Hope Home Care, Gina Aguirre and Family, Lynn Alde, Marian Torres, Chewy and Pitang Narciso children, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo family, Raymond Arcilga and family, Abel Tanueco, Ray and Rosario Franco and family, Mr. and Mrs. Robinson Santos and family, Zon Cuellar family, Rosario Largan family, Edith Ico and family, Antonio D. Zon and family. Para kinkebaitanang, Cheese A. Allen Goshan, Chua Allen Goshan. Para king sariling kapagnasan dari Richard Chona Yumulin family, Jenna Yao, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yauling, Esmen and Connie Malik and family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas, Ruben and Trixie Henson and family, Adoracion M. Caringal and family, Yoli Pineda, Rodolfo Pineda, Lilian Nanay Pineda, Rosel Pineda, Carl Isaac Marie Sampang, Salazar family, Angie La Forteza, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dizon and family, John Robinson Santos, Mariel Esquilona, Rosauro Laig and family, Son Collier and family, Edith Ico and family, Antonio Dizon and family, Noel Bognot, Yang Katakutan and family, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino. Para king malagwang kapaldanan dari Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Joanna Malbog, Florentino Aison, Rosalinda Dato, Adelfa Angeles, Eric Chamson, William Aguilar, Vicky Aguilar, Josefina Sanchez, Jamie Ann Basilio Pino. Ganakantala naman ring kapatagtamong mayango na biye, lalong-lalo na Puri Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arvin Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Vicky Manalili, Sister Amelia Sarmiento Opi, Regina Di Caico, Julian Di Caico Jr., Ruben Henson Sr., Engineer Jose Maniliman, Virgilio Sotianco, Constancio Escolastica, Jesus, Rogelio, Ernesto, Pedro, Romeo Caringal, Gerald Maniliman, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Diosdado, Clara, Edmond, and Rebecca Tenueco, Efren Enriquez, Emilio Dongka, Antonio Dongka, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ernesto and Aurea Punzalan, Edita Punzalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez,
Gabriel Coronel, Benito Bautista, Adelaido, Rosario, Miguel, Andrea, Benito Santos, Lorena, Elias, Newton Chan, Norma, Ariel, Jose Tomas Salayog, Bishop Vic Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Eliasar Malyari. Ganakantala naman po rin hanggang kaladuang lalong mangailangan king pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Enrique M. Luzo. ampoy nga anak, amponi ng Espiritu Santo, Amen. ing mapakumbaba at tahimik ka pa manyuyo, king plano na dikil king kaligtasan ng Diyos, yung larawan ng Jose.
ing kasuywan antikaniti, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya antimurin. Tutupin kapatid, ing mipala yung taong biyasang makiramdam. Kaniting mumunang aldon ning trido tamo anting kapagsadyan, ning pangatatag ning Apo Shrine, anting meto nga dambana, pagmasusyan tayong ka-fiesta ng San Jose. Napo niya po, oning tinudyang Domingo, niya milipati yang king liturhiya. Kini king Apo, ing boses ni Apong ginong tahimik, alangimik, yang mararamdam. Nung tukyan taya mo, mipala tamungan. Yan, ing meging biyan ng Jose. Biyasa yang may kiramdam king boses ni Apong Gino. Kaburyaning Diyos at alungay sarili ng kaburyan, ing tikyana. At yan mo naman yung tema tamo, kaniting kapag masusyan, Lenten Penance and Synodal Journey, kayawsan lang makiramdam king Apong Gino at king balang metong at metong. Kapatid, sadya talangin rin kay katamong sarili, karayang penandit, aluwa nga pong gining pekiramdaman tamo. E tamo tikiyan ing kaburyana, king biye tamo, may nyawad tamo, king kayang grasya, at king kayang pakalulu. Iagkas tapong mayag na nagnan ing kapanyisyan itamongan, magkumpisal ko, King Diyos, amay bayang tuto, at kaya kayong kapatad, uling ni kasala kong bina, kinisip amanod dapat, at niyayaliwang kakulang. Uli nita, ipanika puko, sang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayong kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang gana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Tamungan.
oy paming mayupaya, pigkatiwala ming talapagligtas miking pamaningat ng San Jose, king saup din kayang panalangin, manatiliya sanang susuyuin kay kang iglesia, king ginunang Jesucristo, amabibi at magari kambemo at ning banalay Espiritu, metong buking panga Diyos, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king kandwa ng librong Samuel. King benging ita nga naning ginukang natan, puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo king pasabi ko ing antikaniti. Aliwai ka ing mitalakad king templong pitoknangan ko. Potang matena ka at mikutkot king kutkutan daring makatwa mo. Gawan kay ngari ing metong karinganak mo, lalaki at gawat keng matatag ing kayaryana. Iya ing mitalakad king templo para kanako, at papanatilyan ke king kapilanman ing trono ng luklukan. Ako ing maging tata, at yan naman ing maging anak ko. Nung mikasalaya, parusan keng antimoing pamamarusan na, ning metong atata king anak ng mikasala. Manatiliya ing kayakang pamilya at ing kayakang kayaryan, manatiliya ing kayakang trono king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing anak ng David, Yeya, kapilanman. Ing anak ng David, Ngeya kapilanman. Parati kong idalito, Ginoo, ing lugod mo nga kukupas. Ibalita ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang antiing banwa. Ing anak ng David, Ngeya kapilanman. Nga nang sinabi, ating kasunduan, agewa ko king kakong pinili, penga ko kang David, at alasuyo ko, kinging lahi na kakuyang papanatilyan, ari, kapilanman, at ing kayaryana, eya miwakasan. Ing anak ng David, Ngeya kapilanman. Kanako sabyana, ika ing tata ko at Diyos ko, ika ang talaingat at talapagligtas ko. Parati keng tuparan, ing pangakong binyeko, at ing kasundon mi, manatiliya. Ing anak ng David, Ngeya kapilanman. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham, at karing lahi na, kinging yato maging bandini. Miyabyaya iting pangako, uli ning paaminto ng Abraham, king kautusan. Nune uli na ning minwalaya, at tinggap ning banal ning Diyos. Inya makatalakad ing pangako, king kasalpatayanan, bang makilala king ing pangako, metong yang grasya. Ababyen ang alambayat ng Diyos, at makasadyang para ka rin sa blang lahi ng Abraham. Emo karetang maminto king kautusan, nune pati na karetang ating kasalpantayanan, akalupa ning kang Abraham. Tatataya nga ni Abraham, antimoy sa sabianing kasulatan. Pepalyaryan da kang tatara, din dakal abansa, wa tataya nga ni Abraham, king harapanan ng Diyos, nung keno na binili ing kasalpantayanan na. In Diyos pasobling miye, karing mete, at mumutos, kim pangal to daring bagi,
sadyang makalto. Agyamang bala mo, alang kapalyarian, itang paninayan ng Abraham, minayaya pa mo rin, at menwala. At kingantikanitang paralan, milyarian tatara, ding dakal abansa, antimoy mi pangako keya, kanitang misan, din lahi mo, maging kasindakal dala rimbatwin. Uli na niti, king kapamilataning kasalpantayanan, may tanggap yang banal king Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad po ba ang parangalan ing mayap a balita? Itamongan, ikayat kapurian kita, Kristo Jesus, Panginoon namin, ikayat kapurian kita, ikayat kapurian kita. Inginu manatili kay kayo, At kaya ka antimuli, mamamasa kay may pabalita agbangkang San Mateo. digaya kaya ka o Ginoo. Jacob, iyay tata ng Jose, ay asawa ng Maria. I Maria, iyay ima ng Jesus, amayaos Kristo. Antikan niting pangabayit ng Yesu Kristo, I Maria ng imana, at Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayo ray ko ang may kasal, may yakit kay Maria, mabuktot ne. Iti milyari king upaya ng Espiritu Santo. Jose maging asawa na, may itong yang banal na tao. Eneboring misalbaga marinay Maria niya, binalak ng kawan niya na niya mong tahimik o lihim. Kabang isipaning makanyan, bakit siya kaya, king panina, ping meto anghel ng Ginoo nga na, Jose, lahi ng David, katatakot, balaus ng pakasalan ni Maria. Uling kaglina, milyaryo, king kapamilatanan ning upaya ning Espiritu Santo. Ibait ning meto ngay anak alalaki, hatausan ming Jesus, uling ying magligtas king balen na king pamikasalan na. Inyang migising ni Jose, ti paraning utos na ning anghel ning Ginoo. Kapatid ko, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Bala mo kapilang pamune po, labing meto nga banwa nung gusto ko po, o yan yung kakatamo po nga pagsadyan, yung anibersaryo ning pangatatag niting lugar anting metong dambana, anting metong shrine. Inya, abang magsadya ko po kaya ning pamigunam, ako ay iwasan ning mibalik, kaya tang panawon niyang magumpisa. Inya nga tsuko pa po keti apo, at mi talaga anting kaya kong mumunang talasuyo, ingausta mo po, rektor, ne po. At metong kareng malimit daramdaman ko kareng debotong biglang, katang biglang mipapasyal na mo po kaya ti pasibayo, kay ba't ning pilang banwang era pamamunta, makanini, hey,
Pangasanting ni nga po. Hey, ut kabilis ng meging prob. Melwalas siya. Mera ka rin deboto. At ito naman, dating 7 misa, mumunang utos kanita, mumunang instruction, doble yan rin misa. Imagine mo, from 7 to 14, balo yung atluya mo lamang yung kiyapo, kingapo. Makanta po kabilis, lang makapaniwala. At tutupin naman, agyan nga tsuke ni, kung makapaniwala mo naman kay mga bilis, tuloy-tuloy panyulong na. Meto nga patune, at suwi nga pong Ginoo. Meto nga patune, mabiyaya nga pong Ginoo. Kikimutya, at mga lingwan, apo yaping mamakalulu. Amen? Palakpakan tayo pa, yapo. Tapos, libutan dareting grasya, po, alang patana tutugtog ni nga pong Ginoo. Paluta mo, iting grasya kapatid, daratang namong alang gagawan. Automatic. Ingaws tamo king theology, it's participated grace. Hindi parang isang bagay na babagsak na mula sa langit, bigla na lang. Hindi. Kailangan tamong kimot. Kailangan tang gusal. Aga nakako po, kada taong ko, inyang iba't ko po may garal kanita, luwang bansa. Bilang ko pa mong Domingo kanita, pepayaos na ako nga po seto, king seminaryo, itang office na po ka rin. At pepantula na akong Bishop Ambo, who was our parish priest, King Holy Rosary, and our auxiliary bishop kanita. Dala na ako kini Apo. At kay ba't tinur na ako, mabilog, kay Pisamban, at kay ba't miluklukan, meeting. Anong makayan? Amore, kana, ating tamong utang bayaran, kay bangko nga na, utang po ako makanita. Sige po, ako mo kano makayan, sure po, nung po yung asaob ko, ako mo kano, mga magkano lang mo po, rin yung utang babayaran. Tama ako. Mga 22 million lang mo nga na. Diyos ko, may bulang ko. Tapos ito, ano po iniya? Uy, mano naman, sopan na, nasopan O ba rin sabihin aluha muya ako. Pero ni kami bulang. At tatandahan na nyo reta, ilaring pekiliwas tamo kanito. Retang generous people na migpaparam, di nga luwapin, winave dalay Bang kanita, asalitaya, po, naus mo kanita, asalbataya, ining bale na nga po, king kabilang bakod, po. Well, actually, the truth is, it's just 15 million, magkamali, because we have 7 million kanita pong ating initial funds, po. Pero milyon pa mo rin po yung pisasabihan, And that's from the Rural Bank of Mabalacat. The Dicayco family were instrumental kaniti, po. So, may gumpisay itang biyayaliwang proyekto, fundraising may gawa, ban alabas la deting utang, Although ikula po ikuang may bayaran ngan, bayo ko po meko, pero mga alos kapit na mo rin po tanong ako may kamali, ing abal dugpot abayaran. Kaya of course, ding committee kanito, grasya nga lang patugot, daratang, metong nitang metro kwadrado, regalo ko nga po. Tandaan niya ita, 10,000 per square meters, we need like 2,100 people, baka nita abuin 22, memorize pa, puta mo kanitang pirma na nga mo itang metro kwadrado, 1,000 per month, in 10 months, mabuya, putang abu date ang 10 months, mag-renew naman, rin nga luwas siguro, pa-frame doreta, o rin nitang efforts, kitang panahon nito, ban kanito, ingrasya tuloy-tuloy. That's what I'm saying. Po, huwag tutudak albisang sumaw, pero kailangan tang ibeng daketa mo. Amen? Kailangan tamong kimot. Amen? Bang kanita ingrasya, ni nga pong Ginoo, tanggapan tayo. At miyayaliwa pang proyekto. Maniwala ko po, alang masakit, nung ingagawan tamo para kingapong Ginoo at papuntangan kingapong Ginoo. Amen to that?
Sabihan ko po kayo, hey, mila ko kung marine, pauli na nga po. Hey, balayo, malamarine ako niya mo, kung makanya na masikan na loob. Wow, may tuko ka rin malamarine. Ne? Oh, pati showbiz, liban tamo. Tanya mag-interview Miss Chris, Chris, TV, Chris. Oh, pagkanta na ka tamo, yan pala yung 650,000. O, edi wow. Wow. Ana nga pong ang buwan to. O, sige, Ana. Rick, I don't mind, Ana. Magpaka-showbiz na kang magpaka-showbiz basta mabayaran laring utang, ano? Hindi? I felt I was a professional prostitute. A professional beggar. O, mas malaguya yata itan, po. Pero leko na ako marine. Nila na akong marine, At yan naman ka na akong bakal. Karinig ka na akong assignments, Kenny. Anyway, but of course, na itong pangalang marine, ay alang marine. Bobe, antay, wala niya namang marine. In a positive sense, what I'm saying is, ang poring kayabe kanta, ko yung chat ko, Conjun, etc. Marakal po, At ito, potang yung gagawan tamo, para king hapong gino, papunta king hapong gino, alang masakit. At yung grasya, patuloy. Daratang nepo. Kintahimi ka paralan. May maralan niya yapo. At kintahimi ka paralan, ding deboto na nga po, meging lang dalan, bang miras tamo, nung nuka rin tamo man ngeni. Wow! 11 years. I can't believe we have reached that far. And that's all because of Apo. Ingrasya at pakalulo ng mamagos. Kapamilatan da rin deboto, ang poring mani muna, kiniking kaya katandambana. Let me focus king amanong tahimik. Tahimik. Yan, palagi ko yung special feature ng dambana ngayon. Tahimik. Siguro pin, uli ning imay na tsurap tamo, pagmasdan niya po, makakira, anting alang bulad, tahimik, pala mo walang biye, nete, inya makayaway nga uranan, po? Pwede nga ka manahimik mo naman. Kabod linog ka kini pisamban keti shrine, siniklawod. Hakit me, intayimti mataong manalangin, king katahimikan. Po? Mga di, at tayimti makiramdam, king boses na nga po. Miyaya liwala ding boses, daramdaman, pero metong yamoy, pakiramdam ding mamaus kaya. Itang kibat mong may nahimik at may nalangin, metong yamo, ing karanasan adarakera, nalita, pakalulu, ababye na ning katahimikan. Ing katahimikan na, ing kamatayan ng babye-bye. Wait, kaya kaliwan po ito, the theology of the life-giving death of Jesus. Itang king ing pangmatay na, babye yang bye, agiyang tahimik ya, kikimutya, panamdaman niya yung kayang presensya. Kapatid ko, importanteng pamanahimik. Bakit? Uling, karinya damdaman ang Diyos sa makipagsalita kay katamo. Because you remember that prayer is not monologue. Prayer is dialogue. There is you talking to God, but there's also a God talking to you. It's a two-way process. And so, for us to be able to listen to His voice, telling us what to do, we need to silent ourselves. Kailangan tamong manahimik. At nginimuntahan na ako po, king kaya katamo pong parangalan santong ngining Aldo is San Jose. Sabi ko po nandin, napo niya po March 19. Pero king kaya katamo pong liturgical norms, po tanging santo falls on Sunday to give way king Aldo ni nga pong gino, we actually transfer it the next day, and that is today. So kintauling pandaning ka na ako pong pamigunam, gusto niyo pong balikan tayo in biyan ng San Jose. Perpektong halimbawa ng taong tahimik. Opo, agyang king dalungdom ng Biyena, tahimik. Lawin niyo po, king may basang ebanghelyo. May ka bulilyaso, may ka aberya, king kayang plano.
Ne, munelang pakasal, Maria, at kaybat, may kaaberya, may buktot si Maria, paulin banal espiritu, at uwing balaka ng gawan. Bangi misal baga marine, tahimik na yung kawanyan sana. Yung siya diyang kimparalanan tahimik na yung kawanyan sana yung Maria. Tahimik yang may patudtud, baluta mo po. At karinya dimdaming boses ni nga pong Ginoo. At kagising na tikyane. Si king pamanahimik na, karin mas meging malino nung naning plano ni nga pong Ginoo. Inya kagising na, ing kaburianing Diyos. Aluwa yung sarili ng kaburian, ing kayang tikyan. Tahimik si San Jose sa buong ebanghelyo. Paloy po, very limited po. Wala siyang salita na naitala pero ginawa niyang hindi nagawa ni numan ang maging ama ng manunubos ng mundo sa gitna ng masalimuot na sitwasyon ng kanyang pagkatawang tao. Inimupo yata, imparte king ebanghelyong may sambitla nung nino Iyose, meto niyang taong banal at matulig nga, ita mo, ala na kang aliwang dimdam tungkol kaya aten? Tahimik yang dinescribe ning kaya katamo pong ebanghelyo. Siya'y tulad ng isang utusan na tahimik na tinupad ang utos ng kanyang amo. Walang gatol at walang atubili. Ang katahimikan ni San Jose ay tanda ng pakikinig ng taimtim, pagsunod ng kapakumbabaan, at pagtupad ng may kagalakan sa utos at kalooban ng Diyos. Kalaguning biyena pa lang San Jose. Ya kapatad, apusan tayo San Jose. Balang bisita kiti shrine, deboto kining shrine, panagkatiyang manahimik, manalangin. Sana tuloy-tuloy tang makanya na kaya katang disposisyon niya po, manalangin, makipagsalita king apong Ginoo, makiramdam king boses na, ita time is up na, time is up na, ating time kaya, okay, ale, okay, mayari na ako po, payari na, conclusion niya po, abala ako kaya tawag ng tangalan, go nga na, yeah, bala ako, may gong ko, may karugang ko salo, okay, mayari na ako po, tauli na ako po, okay po, pagbigyan niyo na ako po, malagad kung makapamasyal. Actually, tingko pa pong 2 pages pinutot ko na yan po kanina. Okay. Oo, ini, importante ini. So, salamat king Diyos, binyan na San Jose, kay katamo, ang tingin itong regalo. Tao nga po, santamo king kaya katang pamibiyebe, king kaya katang kasalpantayanan. Balang bisita, may itong tamo kareta, kalub tamo kiti king dambana na nga pong mamakalulu, panagkat yapin ini, manahimik, manalangin, makipagsalita king nga pong Ginoo, makiramdam king boses na, at kay bat na nita, tukuyan, ing kaburiana. Tandanan niya po ini, kami pariwara. In taong biyasang makiramdam, kapilan man, magwala, mi pariwara. Ustong biyasa kang makiramdam mo. Yan yung biyan ng San Jose. Yan yung tukuyan tamo kapatid. At yan yung pagkapilitan tamong gawan, ketiking dambana na nga po. Sumaw tamong mapanatili, iting diwa, bantunepin, maging yang lupa at lugar ning pakalulo ning Diyos, iting kaya katang kaluguran Ayapo Shrine. Magrasyang 11 nga banuang pangatatag ning kaya katamo pong shrine, kaya katamongan. God bless us all at palapakan tayo pong pasibayo, Iapo. Amen. Pasyag tayo po yung kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengaglik mo paya ning banal na espiritu, mi bahit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato,
mi bako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, tepay ta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ikpang maypayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiye ampon me nga mate. Sasalpan tayo king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubri ng meding mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo king lubos, mayupaya, mapamakalulot alananggang ipa, bang kapaminatan ning south ng San Jose, akayang piniling ganap, king katungkulan ning metong atunay ipa, king pamaningat king kayang anak, pakiramdamana at pakibatan ring kekatang kayaduanan. King balang aklis, ing pakibat tamo po, kino mamaus ke keka. Ulitan tayo po. Mamaus ke keka. Para kay Santa Iglesia, ban kapamilatan ding panalangin ng San Jose, akayang patron at talapagluwalo, ding kayang pamuntok, manatili lang tapat at talayingat ning mistikong katawan ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mamaus ke keka. Para ka ring pamuntok ding bansa, maging ulirende sana ing pamuntok ning banal na pamilya ning Nazareth. Agad da sanang gagampanan, ing adwan ning siwala ring memalen, ang timonong makananong San Jose, agad nang tutuparan ing kaburyaning Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mamaus ke keka. Para ka ring talapagobra at magobra, maging mayap at tapat lasanang talasuyon ning Diyos at ning karelang balen, apagkatiwalan adake ning panyulong king agrikultura at industriya ning kekatang bansa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mamaus ke keka. Para kekatangan, maging talatayid tayo sana at uliran San Jose, sukat ning beta mo, batang apangayin tuliran mate, antimoya, karing takdera, di Jesus, ilang Maria, at akam tantamo ing be alananga. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mamaus ke keka. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy pa, ipagkalub mo sana yung kekeng kayaduanan, alang-alang kang San Jose, kekang tapat at alasuyo, kabang pagmasusyan miyo iting maligaya ng kapiestan. Iliyaduan mi, king lagyuning ginuming Yesu Kristong anak mo. Amen. Kekang
Dayin kayo, kapatid ko, banining kaya katampong dawon, matanggapya, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan ay saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kambening alang makapasubaling lugod, isanusay ningat ne ingke kanganak, amibait king Birhen Maria, asoy wanda ka man sana king ke kang altar, kambening dalise puso, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili ake kayo, yat na yoreng puso yo, pasalamatan taya, ing ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kamparate at numan karenoy pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, ngining parangalan miyo, San Jose, Birhen mo, ing miyabe, king nuwan na Birhen Maria Jose, ay ayasahan mo, king katapatan, ban ating ipang lumingap, king balayan, ang makayagum, king kaya kang anak. King kayo pa yan ng Espiritu Santo, beyit ni ning Birhen Maria, ing pakamalan mong anak, at para karela meging malingap ya, kapamilataning pamaniwala na. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karing banwa, darlit mingke kang ligaya, layon makiyabe alang tuknang, babiye kapurian kaya ka, at ngamingang kakanta. Tunihapin banaloy pa, iking panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, panparake kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayuya, midaon kusang lub kim pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piras niya't bingyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasubayang pepasalamat kay ka, bingyan ng kalis ka rin kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti kongan minumko kaniti, iting kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa belang tao, pankyat ami patawaran na rin kasalanan, taptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, O
gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebe ng anak mo, daraon niya po kaya kay tintinabi ng biyeting kalis ng kaligtasan. Laymin pa salamatan kaya ka, impepalerian mo kang matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo, king kami ngansanang ni sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meway pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap na king lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, i Florentino, kaya kaming Arsobispo, i Pasiano, ing kaya kaming Arsobispo, Emerito, at ding sablang pari. Nanakalmula naman ni kapatid mi pepayinawan at mananayang subling mi, isablang may ahon na bi, tanggapan mo sana keng maligayang mong garapan. Pakululuan mo keng anadgaan mo keng garapat dapat ing magkamit keng bi alang angga, ban kayabin mo na Virgen Maria, ay Hindunin Diyos, San Jose, ding Apostol, ring sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupurianda ka, at parangalan, manggaman kingalanangga. Nini kapatid kimit nung kapanaligan at lugod king ipa, manalangin tamo, karingamanong tiro ni ngapong Ginoo kaya katamo. Ipangyasyuhan mo, isang paligagyo mo, datang kay kami, Ikabos mo kami Ginoo sablang marok at malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Panking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, miligtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming tala pangabos. Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelo aming kasalpantayanan, ing kaya kang banal na kapulungan,
Pamayapan niyan po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatid ko, ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimuri. Ipakit tangin, mika kami atong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Karon kong kapatid nyo, ing kordero ning Diyos, nyo i Kristo milako king kasalanan niya. Tuwing Diyos, ang mapamakalulo, ing Diyos ang malugod. Mapalad tamo nga nitang mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmi nga mano mo, kumayap na ako. Ika'y gusto ko,
Manalangin. Tamo po. Ipaming malugod, King Aldoy ti pasiknangan mo kami king kekang sakramento, kabang pagmasusyan mi yung kapiesta ng San Jose. Pagluwalo may parati, ing kekang iglesia, at king kekang lugod, ingatan mo ring kalam, abinye mo kay kami. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapo para kay Dita Kapabaluan at pakiramdaman tayo po Brother Bobby Cortez. Magrasyang bengi po kaya katamongan. Kambe na po ni kaya katamong Rector, Reverendo Padre Rafael de la Cruz, sampo po ni nga po Rectoral Pastoral Council. Puri tayo pong pasalamatan ng nigmisa ng mumunang aldo ni kaya katamong Trito may graduate siya pong college king English University Foundation, kay Batmego Bryan king Clark Development Corporation. Onimayaw siya king nga pong ginut, linupya king Holy Apostle Seminary, king Makati, para king pamagpari na. Nung nokar niya mayari pamagpari mo naman po, late vocation niya. Kay pepadala rin po kong Louvain, Belgium, para mag-aral. Kabalik na, ya pong mi talaga bilang mumunang rector ketiking kakatamo nga pong Makalulu Shrine. At maging formator, ang pong Dean of Theology, na ning Mother of God Counsel Seminary. Kasalukuyan po, mi destino ya po bilang Cura Parroco, king Nuestra Señora del Pilar, San Simon, Pampanga. Alang aliwanong ni Reverendo Padre Enrique Rick Luso. Palakpakan tayo. Okay. Puri ko na naman pong kaya ning pagkakataon na ini po, kas po ang katando kong pasibayo, kaya kakatamong kaduang aldo, na kakatamong trido, yung magmisa tamo po yung Reverendo Padre Daniel Bawol, Procurator na po ning seminaryo, Mother of Good Counsel Seminary, tapong katlong aldo, Reverend Father Jess Layo, Cura Parroco na ning St. Catherine Porac, Pampanga. Dakal pong salamat. Ama mong kapasalamatan. Dakal mo naman po salamat kay Pamangumbira, and I always feel at home every time I am here na po. At yabay ko po, karin kaya kayong panalangin palagi. Lakos na ngini po, ako ang tuko ang among, Rafi, itang 22 million. King parokya po, tingkaya pong special project, yung itang belfry ni po, critical ya po, kailangan niya pong i-retrofit. Mura yan po, 5.7 million. Pero po, lugod na po ni nga pong ino at pangadiyo kaya po, sa nasadsad niya po, within 8 to 10 months, may groundbreaking na kaya po napon and will start na po today. So, saan po yabayo kami karin kaya kayong panalangin na kompleto ya ining proyekto ngayon. Pasabay dakal pong salamat kayong pamulirang among. Dakal po salamat. Sigurado nga paluwal mate. Uli kitang 11 million na paluwal mate. Ini pang 5 million chicken feed. So, salamat. Parati kang welcome kayo yan. Ako at tayong peka maluwat ili kaya tikikay. As rector. Mama, magkaya na ako po Mag 4 years na ako kayang May. Ikapilang kambanwa. O 1 year yamo, isipan mo ita. Pimbalo, ako pingkang Padre Raul de los Santos. Napin siguro may destino kaya niya pong mamakalulo. Uling wapining talo yung destino ko ini. At pangatalo yung destino, kailangan manyada kang pakalulo kay Diyos. Sana inipin hindi na nakapang makabang biyen ng Ginoo at sana lalo kang maging bibo kaya kang pangapari. O yan akit naman Nang mabiyayang kayang pangapari. Basta tingite, buri ko ite. Maskeng bala mo itong may bugnagang manakaw, may bugnagang matutod. So, welcome kayo parati kayo. Anytime.
Pare tayong imbitan na. Punta ating ako syuken. No. Salamat. Salamat din po. Tanggapan niya po ngeni ing bendisyon ng pong pamupos kaya po Apo Rafi. Ang ginuman natili kaya kayo. At kaya ka antimuri. Tukoyo rin po Tokyo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong pamilya. Kilagyo ning ipa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Sabay may pabingi kaya kayo.